tenebra. Crediamo che tu puoi guarirci, che tu puoi rinnovare la nostra fraternità, che puoi moltiplicare la nostra gioia. E con tutta la Chiesa ti invochiamo. Tutti insieme. Vieni, Signore Gesù. 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 Gesù? Hindi siya English. Italiano lang siya. Σιωπή και διαλογισμό, ας υποδεχτούμε τον Λόγο του Θεού και τα λόγια του Άγιου Πατέρα και να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή. In silence and meditation, let us welcome the Word of God and the words of the Holy Father and apply them in our daily lives. Mga paglimasal to. Mga paglimasal dito. Iba ni Lucia. Mga choir. Lalak sila eh. Ito yun. Isa. Ito yun. Kanina. Padre divino in misericordia, per se nostra derigamos, qui Figlio in sua unzione, Spirito Santo consecravi, al Papa evangelizando, corre contrito sanando, et abritus consolando. Per il Santo Padre, Papa Francesco, per i cardinali, i vescovi, i sacerdoti, religiosi e religiose, illuminati dallo Spirito Santo e pieni di zelo apostolico, siano instancabili annunciatori e fedeli testimoni dell'amore e della misericordia di Dio Padre. Preghiamo. Για την Εκκλησία της Κύπρου. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Αποστόλου Βαρνάβα, Ιού της παράκλησης και της παρηγοριάς, ήρθε να εκφράσει με τον πλούτο των δώρων και των χαρισμάτων της το αληθινό πρόσωπο του Ιησού Χριστού και Κυρίου μας. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Για τους ηγέτες μας, εμπνευσμένοι από τις αξίες της δικαιοσύνης και της φιλανθρωπίας, είτε δεσμευτούν να γκρεμίσουν όλα τα εμπόδια διαχωρισμού και να βρουν αυθεντικά και διαρκή σχέδια ειρήνης για ένα γαλήνιο και αρμονικό μέλλον. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. For migrants and refugees, that through our kindness and protection, they might receive humane and fraternal hospitality.
Let us pray. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, naway magpatuloy ang landas ng ekonomismo ng may pagtitiwala at pag-asa upang matupad ang hangarin ni Jesus. Maging isa nawa sila, manalangin tayo. من أجل المرضى والمتألمين في النفس والجسد ولكي وإذ يرفعهم حضور الرب يسوع المعزي يجدوا في زمن المحنة السلام والثقة لنصلي. Preces nostras et cor nostrum fide cielo succende, ut te auxiliante caritatis odorum a veritatis lucem ubicunque infundamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen.